Data mu izina rya Yesu Kristo turagushima ku nsinzi wazanye muri Yesu, yuko ku musaraba yambuye abatware n'abakuru b'isi y'umwijima, abo bose bagize ubwami bwa Satani, aribo inkomoko y'ibibi byose. Akaba yarabambuye ubushobozi bwabo, akabahemura ku mugaragaro. Kubw'umusaraba Satani n'ingabo zawe zose n'imyuka abadayimoni igukorera, turakwibutsa ko Yesu Kristo igorogota ku musaraba yarabanesheje, yabambuye intwaro zanyu, ububasha bwanyu, ubushobozi bwanyu. Kuba mwizera nta bushobozi mubafiteho. Niyo mpamvu twatuye iki cyumweru ari cyo kukwimura mu buzima bwacu mu izina rya Yesu Kristo. N'ibintu byose wishemo, n'ahantu hose wishe, ari amateka yacu buri muntu wese afite, ariyo ukoreramo. Nimba abakurambere baraterekereye, bakaguterekeye, bagakoresha ibyo byaha, bakagutura kuko bari mu bujiji, ariko twebwe turi muri Yesu kandi twavutse bwa kabiri, twabyawe n'Imana. Uyu munsi twatewe kurera ayo nyayo, ayo mateka yose nta bubasha dufiteho. Mu izina rya Yesu wimuke, uve muri domene zose z'ubuzima bwacu mu izina rya Yesu. Uve mu miryango yacu mu izina rya Yesu. Uve mu itorero ry'Imana mu izina rya Yesu. N'imirimo yawe mu mahanga yose ihabanya n'ubushake bw'Imana itsindwe aho iri hose mu izina rya Yesu. Kuko amahanga ntabwo ari ayawe, ntabwo ari wowe wayaremewe. Amahanga yaremewe Kristo, niwe nyirayo, niwe samuragwa, kandi turabaraganwa nawe. Turatuye rero umugambi w'Imana usozwe kuri buri gihugu cyose, buri shanga ryose mu izina rya Yesu. Kandi ubushake bw'Imana busozwe kuri ya butaka bw'Abanyakanani, Imana ya Aburahamu, Isaka na Isirayeli n'abazabakomokaho, kuba umwandu wabo, kuba umurage wabo, gakondo yabo y'iteka. Turatuye ngo ijambo ryose Imana yavuze kuri ya butaka, ijambo ryose Imana yavuze kuri ya bwoko, ijambo ry'Imana yavuze kuri umurwa wera ndetse n'umusozi w'ingoro bisozwe, kubera ko nta jambo ry'Imana rihera. Mu izina rya Yesu Kristo, amen. Urabona hariho itandukanizo hagati yo kumenya ko watsinze no kugira icyo bikumarira. Hari ikintu bita les acquis muri domaine zose, hari ikintu les acquis muri politique, muri le social, muri les acquis. Ni ibintu bitakira ibyifuzo, ariko niha urabifite, babyita les acquis. Ariko ikibazo rero, les acquis urazikoresha iki? Ushobora kuba ukonstate ko hari ibintu ufite, ariko bikaguma gutyo. Uvuga ngo birasaba ko les acquis rero zinjira mu buzima bwawe, uzibyaza umusaruro. Les acquis, kumenya ko ufite les actifs, ibintu ufite ni kimwe, ariko kugira icyo uyikoresha ni kindi. None hano Abefeso nako Abakolosayi ibice 2:15, ce sont des acquis. Dieu nous a acquis cette victoire. Imana duhaye iriya victory. Alléluia. None turayikoze iki? Aho ni hari ikibazo. Kubimenya ni kimwe, ariko urayikoze iki? Ibi ntabwo ari ibintu bisubirwaho, ntabwo ari ibintu bizongera, byarabaye, biri mu mateka. Nukureba urabikoze iki?
reka cyubahiro ngira dusomere hari amagambo akomeye cyane muri intambara turimo mu mwuka, amagambo akomeye. kandi imaze kunyaga abatware n'abafite ubushobozi ibahemura ku mugaragaro, ibi ivuga hejuru kubw'umusaraba. Amen. Amen. Nimumva se none wowe urabikoze iki? Ibi byo nta kindi bikoreraho imbere no kumenya ko byabaye, asigaye ni wowe rero ukwiye kumenya icyo gukora. And having disarmed the powers and the authorities, he made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. Ibi rero nta kindi gukora, byarabaye. Babaye disarmed, babaye dépouillé, babaye désarmé. Ingabo z'umwijima zambuwe ubutware. Amen. Kubw'umusaraba. None turabikoze iki? Mu buzima bwacu bwa buri munsi turabikoze iki? C'est ça. Hano hari ikibazo. Kubimenya ko byabaye ni kimwe, kubyapurika ku buzima bwawe, aho niho hasigaye rero intambara yacu. Amen. Ntabwo ari Yesu azaza kubigukorera, we yarabikoze, wowe ukwiye kubifata bikaba ibyawe mu buzima bwawe. Niyo mpamvu nabyise Lezaki. Turaza kwiga cyane kuri iriya. Ejo twabonye ko umwami yaratubwiye ko itorero rye aryubatse ku rutare, amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Twarize cyane bike amarembo, sibyo? Ibisobanuro by'amarembo mu buryo bw'umwuka. Niyo mpamvu itorero rya Kristo rihari nyuma y'imyaka 2000 yose, kandi ritotezwa rirwanywa na Satani. Yamarembo y'ikuzimu arirwanya ngo arizimye, ariko byararinaniye. Yamarembo y'ikuzimu yashatse kuzimya itorero rya Kristo kuva rikivuka, none rimaze imyaka 2000. Ntago amarembo y'ikuzimu yarishoboye. Niyo mpamvu turi hano, kubera ya jambo. Amen. Ariko ikibazo rero nuko muri generation yacu, mu gihe cyacu, tukwiye kugaragaza iyo nsinzi ya Yesu mu buzima bwacu. Umviriza, umuntu ari muri Kristo akwiye gutandukana n'utari muri Kristo. Umuntu ibi bintu yabifashe comme les acquis Imana yamuhaye, akwiye kuba afite ubuzima butandukanye n'uri atabifite. Ni gute umuntu w'inyama n'amaraso yaba powerful kurusha twebwe abafite iyo les acquis tuvuga? Bishoboka. Amen. Hano turavuga mu buryo bw'umwuka. Rero icya mbere no kumenya abanzi. Tumaze kumva ko abo bose Yesu yabanesheje kubw'umusaraba. Amen. Bidasubirwaho. None rero hasigaye rero kwimenya rero twebwe turiki muri we. Uriki muri we. Icyo kibazo. Ntabwo dukwiye kubwira Satani ngo devil, do you know who I am? Oh yeah. But do you know who I am in Christ? Est-ce que tu me connais en Christ, toi? Ntabwo ngo Satani nguranzi. Uranzi muri Kristo wowe. Ni muri Kristo. Imana ishimwe. Ejo twafashe urugero rwiza. Umugore afite inda, ajya yisiga mu rugo. Iyo agiye mu ndege arajyana. Habaye ikibazo gituma bamufunga, n'ayandi yo mu nda arayifunga. Sibyo se? None ngo turi muri Kristo. Nivuga ngo aho ari niho turi. None ari hehe? Batubwiye ngo yicaye iburyo bw'isumba byose. Byose byashize munsi y'ibirenge bye. Niba byose biri muri munsi y'ibirenge bye, nanjye ndi mu nda ye biri munsi y'ibirenge byanjye. Amen. Kuko ndi muri we. Kubimenya ni kimwe, ariko kugira ngo ubizane bibe realite, aho niho abakristo benshi banesherezwa. Rero ibintu bibiri twize uyu munsi ni biki?
kumenya umwanzi. Kandi nawe ujya kumushakisha ku bapfumu, ni Bibiliya imukubwira. Kumenya uwo uri we muri Kristo, ntabwo ujya kubibaza kanaka, ni Bibiliya ibikubwira, nta bindi, ko Bibiliya niyo ifite igisubizo. Turashaka kwiga rero kuri iriya passage twasomye ejo mu buryo bwihuse, Yesaya 45 niyo dushaka gutindaho. Niho uza kumva neza ukuntu biri bwinjire mu buzima bwawe. Imana ishimwe. Ngo dusomere Yesaya 45 umurongo wa 1 uza umurongo wa 3. Ibi ni byo Uwiteka abwira Kuro, uwo yimikishije amavuta ati: niwe mfashe ukuboko kw'iburyo nkamuneshereza amahanga ari imbere ye, kandi nzakenyuruza abami kugira ngo mukingurire inzugi, kandi n'amarembo ntazugarirwa. Nzakujya imbere ahataringaniye maringanize, nzamenagura inzugi z'imiringa n'ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri. Nzaguha ubutunzi buri mu mwijima n'ibintu bihishwa ahantu hiherereye, kugira ngo umenye ko ari njye Uwiteka uguhamagara mu izina ryawe, ari njyewe Mana ya Isirayeli. Amen. Amen. Haleluya. Nugumaho gusa ushobora kutumva uburemere bwabyo. Amen. Mbere y'ayo magambo Imana yabanje kumuvuga handi mu magambo abanzirizayo. Uraza kwibaza se ni gute bitagiye mu gice kimwe, bimwe bikaba mu magambo arangiza igice cya 44, hanyuma ayadusomye agatangira igice 45. Nabyo ndabibabwira. Ari ku murongo turakompara ibyo. Umurongo wa 28. Amen. Mumve ibyo Imana ivuga. Soma. Kandi avuga ibya Kuro ati: ni umushumba wanjye, azasohoza ibyo nshaka byose. Akavuga iby'i Yerusalemu ati: hazubakwa. Kandi avuga iby'urusengero ati: urufatiro rwawe ruzashyirwaho. Amen. Urumva ibyo Imana yavuze? Imana igaragaje ko Kuro, amen, ariwe Cyrus, ariwe Cyrus, the great, Cyrus le grand. Kuro ariwe Cyrus, Imana yamumenye mu izina imyaka 150 ataravuka. Mu byumve neza, Imana imuvuga no mu izina imyaka 150 ataravuka. Kuko hano Yesaya ariwe aravuga aya magambo Kuro atarabaho. Imana ivuga n'ukuntu azitwa. Extraordinaire. 150 ans avant la naissance de Cyrus, Dieu par la bouche d'Ésaïe a révélé même son nom. Mbere y'imyaka 150 ye Kuro atarabaho, Imana ivugira muri Yesaya ibye n'izina rye. Iyo mubimenye. Hanyuma uravuga ngo Imana ngo nagwikuze, ngo naguze ibyawe. Ese ibyo murimo kurikira? Inavuga n'icyo izamuhamagarira, ko ari we azasubiza abayudi wabo kubaka Yerusalemu n'ingoro yabo. Kandi ibi bivuzwe imyaka 150 itarabaho. Imyaka 150 Kuro atarabaho. Bara kumuvuga gusa, imuvuga ni mu izina uko azitwa. Mwamye ibyo? Mwumvise mission ye niyo gusubiza Abisirayeli bagenda bagira gute? Kubaka Yerusalemu n'ingoro y'Imana. Kuro niwe mwami wenyine mu banyamahanga Imana yise wo nasize. Wabizi? Kuro niwe mwami wenyine mu banyamahanga Imana yavuze ko yamusize. Ko Imana isanzwe isiga abo mu bwoko bwayo. Niwe wenyine. Ubimenye ibyo. Amen. Ko yamusize. Amen. Soma Yesaya 41 2-3.
ninde wahagurukije uva iburasirazuba akamuhamagaza gukiranuka ngo agere ku birenge bye? Amugabije amahanga amuha gutwara abami, abagabiza inkota ye ibahindura nk'umukungugu, abagabiza n'umuheto we abahindura nk'ibishingwe bitumurwa. umurongo wa 23. Arabirukana akanyura amahoro, anyuze mu nzira atigeze gukandagiramo. Amen. Uyu kandi ni Kuro. Imana iracyamuvuga. Hano turacyari muri domaine y'ubuhanuzi, turacyari mu buhanuzi. Turaza rero kubaza amateka. Amagambo ari muri Bibiliya mu ruhande rwayo rw'amateka, ibyo nita l'histoire sainte, amateka y'ijambo ry'Imana, sibyo? Ntabwo benshi bamenya kuyakonfrontanisha, kuyahuza n'icyo bita l'histoire profane. Uvuga ngo hasanzwe hariho abahistorien, hasanzwe harimo abanyamateka bandika amateka y'isi, sibyo? Muri bo benshi ntibazi amateka ya Bibiliya. N'abantu rero basoma Bibiliya nabo ntibamenya amateka y'isi, bigatuma batabona ubwizerwa bw'Imana, banamenye ko ari yobora amateka. Ese bimwe muri ibyo? Amen. Nuvuga ngo aba historien, turaza gufata urugero rw'umuhistori yitwa Herodote, ndaza kubabwira. Abanyamateka, sibyo? Muzi ko amateka ni science, ibifite ibikoresho ikoresha kugira ngo bemeze ko ibi byabaye, byagenze uku, sibyo? Ariko Bibiliya nayo ifite uruhande rwa les livres historiques, ifite nayo uruhande rw'amateka, kuko Bibiliya ntabwo yavuye mu ijuru ngo igwe hasi. Ni Imana yinjiye mu mateka y'abantu. Amateka yo yarandikwa he? Muri Bibiliya, kugira ngo rero utahure ubwizerwa bw'Imana. Amen. Ukwiye kuba uzi amateka y'Imana muri Bibiliya, kuri Imana yakoze mu mahanga. Amen. Bikaba byaranditswe na les auteurs, abanditsi b'Imana yahaye uwo murimo. Ukaba uzi n'amateka yandikwa n'abanyamateka b'isi kuri ibyo nyine, hanyuma ukabikonfrontanisha, ukareba aho bihura nawe bitandukanye. Iyo byose uzabona ubwizerwa bw'Imana, cyane cyane kuri uyu Kuro. Bibiliya yamuvuze atarinjira mu mateka, kuko abanyamateka bazi ko Yesaya yabaye mu kinyejana cy'umunani mbere ya Yesu. Abanyamateka, donc les historiens profanes bo mu isi, bazi ko Yesaya yabayeho mu kinyejana cy'umunani mbere ya Yesu. Bazi ko Kuro yabayeho mu kinyejana cya gatandatu mbere ya Yesu. Ntibashobora kubihakana. Ntibashobora guhakana ko uyu Yesaya yabivuze Kuro atarabaho, kuko yabayeho imyaka 150 mbere ko Kuro abaho. Amen. Turaza kureba rero ni gute amateka ataray'Imana, histoire profane, amateka y'isi abayandika, ni gute bavuga ibya Kuro, twumve ko bihamanya n'iby'Imana yamuvuzeho imyaka 150 atarabaho. Kubera ko imbizanye ibi bifite ikintu gikomeye cyane mu kubaka ukwizera kwawe, kuko biguha kubona ko Imana ariyo iriho irayobora amateka, ntabwo ari ubwami bw'abantu. Bigatuma rero nawe ukabizana kuri échelle individuelle, ku rwego rwawe, ukavuga uti nimba yaramenye Kuro, yewe ntabwo yamenye. Amen. Nimba yaravuze ibi bitegewe, turaza kubibona. Niyo mpamvu rero abantu benshi kubitamenya ibi, akiza kabo karajegajega. Kuko iyo uri mu ntambara n'isi y'umwijima tuwe turavuga, ntabwo agakiza emotionnel, agakiza k'amarangamutima kagufasha. No.
mu ntambara ntabwo ari za emosiyo zikora. Mu ntambara yo mu mwuka hakora ukwizera, kandi ukwizera kurenza emosiyo. Kwizera gushinze ku ijambo ry'Imana wahishuriwe. Imana ishimwe. Amen. Rero umukristo atazi ijambo ry'Imana we ntashobora kunesha Satani, ntibishoboka. Azaba un chrétien circonstanciel, azaba mu circonstance gusa. Umunsi runaka ashuhe asimbuke, ikindi gihe usange ari indifferent ku by'Imana. Rero uwitwa ko ari we historien wa mbere, apana w'Imana, uwitwa ko ari we le père de l'histoire, uwitwa ko ari we wa mbere yitwa historien, yitwa umunyamateka, ni umugiriki yitwa Herodote. Herodote yabayeho mu mwaka wa 480 apfa muri 425 mbere ya Yesu. Uyo Herodote rero niwe le père de l'histoire. Nimba ufite umuvandimwe ari docteur en histoire, umenye ko uyu niwe wa mbere yitwa historien. Ariko hehe mateka y'isi, apana muri Bibiliya. Mwabibise uyu rero baramwemera ku bintu byose yagiye yandika ku mateka y'ibihugu. Amen. Icyambere yavuze, amen, donc ni umuntu wagenze ayo mahanga yose, yahuye n'amoko menshi. Donc Hérodote c'est un historien et explorateur grec. Ni umugiriki w'umunyamateka kandi wagenze ibihugu. Amen. Haleluya. Na niho ijambo l'histoire we yabyise ko ari les enquêtes. Donc il enquêtait, yaragendaga mu buperesi agahura n'abantu akabaza. Amen. Mvuga ngo ntabwo yandikaga ibintu ari kure, yabyandikaga avuye ku ibyo mwita kuri terrain. Ntabwo ari ibintu gusa yanditse ibintu yawe kuri terrain. Mvuga ngo les techniques bakoresha muri histoire, mu mateka, we yabanje kuzikoresha mbere yuko itanitwa histoire nka science. Imana ishimwe. Uraza kumva impamvu rega, nibaze ko ari ibintu gusa biraho. Amen. Dore uko yavuze nkaha Herodote avuga kuri Kuro. Amen. Aravuga ngo où qu'il plut à Cyrus de porter la guerre, ngo aho si Kuro yashaka kujya kurwana ari hose, cette nation-là était incapable de lui échapper. Aravuga ngo Kuro aho yajyaga kurwana, icyo gihugu ntabwo cyashoboraga kumuhangara, yaraneshaga. Ariko Herodote ntabwo azi ko ari Imana yamunesherezaga, kuko we ni umunyamateka. Ariko urumva ibyo yavuze biro birahamya ibyo Imana yavuze ngo izamujya imbere imuneshereza amahanga. Ese rero yubije. Amen. Turaza kumubaza n'ibindi Herodote araza kutubwira. Amen. Ikintu wamenya nuko Kuro ari ikintu bita les figures bibliques qui nuvuga ngo hariho abantu muri Bibiliya mbere ya Yesu, amen, bari ils étaient les préfigurations du Christ. Nuvuga ngo ibyo amavuta bagendeyemo, amen, yari amavuta ya Kristo. Tuvuge nka Yosuwa. Yosuwa yinjize Abisirayeli mu gihugu cy'isezerano. Urumva ko yagendeye mu mavuta ya Kristo. Kristo niwe Yosuwa ukuri. Wabibise? Amen. Haleluya. Uyu Kuro nawe mu buryo bw'umwuka Imana iramenyekanisha Kristo.
nk'uko yabohoye abisirayeli agahita babwira basubire iwabo bave mu bunyage. Yari amenyekanisha ko Kristo azaza kubohora abisirayeli, ko abinjize mu isezerano kugira ngo bongere binjire muri gahunda y'Imana. Kristo nagaruka kwima ingoma ye, nimuzi ko hazubakwa ingoro. Izo ingoro ya kane, ingoro ya mbere yubatswe na Salomo, ingoro ya kabiri yubatswe n'abavuye mu bunyage. Amen. Ikaza kuba finyore, ikaza kurangizwa neza nande n'umwami Herode. Hanyuma iyo ngoro igasenywa n'Abaroma, kugeza uno munsi nta ngoro bafite. Mu mwanya w'ingoro harimo imisigiti ibiri. Nyuma y'izamuka ry'itorero Abisirayeli bazubaka ingoro ya gatatu, ariko Bibiliya yita le temple de l'Antichrist. Ni ingoro izatawa na Antikristo, kuko niwe bazogeza. Hanyuma Yesu nagarukana n'itorero n'abera bose, hazaba umutingito hariya uhereye ku musozi wa Elayono, kandi ntabwo ari kure y'umusozi w'ingoro. Ibiri hariya bizasenyuka. Hanyuma Yesu natangira ingoma y'imyaka igihumbi, hariya azubaka ibyo bita le temple du millennium, cyangwa ingoro yo ku ngoma y'imyaka igihumbi. Niwumva se ko ibyo Kuro yakoze ni igicucu cy'ibyo Kristo azakora. Niyo mpamvu Imana yamwise ngo uwo nasize amavuta, kabone nubwo yari umupagani. Imana ishimwe. Batubwiye ko Imana izamujya imbere. Tugiye kuri Yesaya 52:52. Nzakujya imbere ahataringaniye maringanize, nzamenagura inzugi z'imiringa n'ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri. Amen. Mwabyumvise? Amen. Dore uko Herodote avuga rero. Amen. Herodote aravuga ko, d'après l'historien Hérodote, le mur d'enceinte de Babylone comportait 100 portes d'airain. Ngo inkike z'inyuma zigose Babyloni yubatswe na Nebukadinezari umunsi Kuro yagiye gutsinda Babyloni, sibyo? Amen. Ngo Babyloni ngo yari ifite amarembo ijana y'umuringa. None Imana yavuze ko izamujya imbere ikamenagura inzugi, inzugi z'imiringa. Voilà. Nuvuga ngo kugira ngo atsinde Babyloni, Imana yamugiye imbere. Izi nzugi ijana zari ziri ku nkike y'i Babyloni, abashe kuzimenagura, yinjira imbere afate igihugu. Ese murumva ukuntu amateka ya Bibiliya mu buhanuzi arahamirizwa n'umunyamateka w'isi. Ni Imana yamugiye imbere. Haleluya. Ikamenagura inzugi z'imiringa. Nawe rero uraza kubibona kubera ko uza kubona nawe mu buzima bwawe, kuko Bibiliya tubwira ngo twarasizwe. Abantu ntabwo bazi ko banasizwe. C'est le problème. Uzi ko wasizwe cyangwa ntabyo uzi? Uwasize Kuro niwe yadusize. Akambigusomerera ngo ubyumve. Yohana 2:20. Nyamara mwebweho mwasizwe n'uwera kandi muzi byose. Amen. Wenda rimwe ntabwo ubyumva neza, reka ujyana n'ahandi ubyumve. Abakorinto wa 2 igice cya mbere ku murongo wa 21-22. Niyo yadushyizeho ikimenyetso, iduha umwuka wayo mu mitima yacu ingwate. Ariko Imana niyo ntanzeho umugabo ku bugingo bwanjye, yuko icyatumye ntongera kuza i Korinto ari ukubabarira. Amen. Imana niyo idukomezanya namwe muri Kristo, kandi niyo yadusize.
niyo yadushyizeho ikimenyetso, iduha umwuka wayo mu mitima yacu y'ingwate. Amen. Twarasizwe kandi ngo Kuro yashobozwe byose nuko yasizwe. Imana yavuze ngo izamufata ukuboko imujya imbere. Natwe turafite uwavuze ngo dore ndi kumwe namwe iminsi yose kuzageza kumeruka. Uriya nyine wagiye imbere ya Kuro niwe utujya imbere. Uriya wasize Kuro niwe wadusize. Na mission yahaye Kuro niyo yaduhaye. Yesaya 45 yavuze iki? Ngo amugiye imbere amugabiza amahanga. Natwe Matayo 28:18 mugende nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi, mugende muhindure amahanga yose kuba abigishwa banjye. Nose murayihindura n'izihe mbaraga? Nizabashije Kuro kwigarurira amahanga. Amen. Ntabwo Imana isigira abantu busa, ibasigira mission. Idusigira umurimo iduhamagariye. Aya mahanga turimo ntabwo turamenye ibyayo. Niyo mpamvu dukomeze. Mumvise ko Babuloni yari ifite inkike z'imbere n'inkike z'inyuma. Inkike z'inyuma zari ifite inzugi cyangwa amarembo ijana y'imiringa. Ntabwo ari imbaho. Kugira ngo winjire byagufata imyaka n'imyaka kugira ngo uzabagereho. Numva Imana yaravuze iyo hanyuma komeza kuri wa murongo wa 3. Nzaguha ubutunzi buri mu mwijima n'ibintu bihishwe ahantu hiherereye, kugira ngo umenye ko ari njye Uwiteka uguhamagara mu izina ryawe, ari njyewe Mana ya Isirayeli. Amen. Amen. Ese wabyumvise? Nuvuga ngo Imana nigenda imuha gutsinda ishyanga runaka, imuhaye n'ubutunzi bw'aho hantu. Ngira mbabwire mu magambo make ubutunzi Kuro yagiye afata muri ayo mahanga. Ejo twarabonye ko mbere y'uko Imana imuhamagara ngo atangire ahaguruke, c'était un petit roitelet, a small kingdom gatoya cyane, c'était insignifiant. Amen. Abanza kwigarurira abamede, noneho ahita abavanamo ingabo, avanga abafite uko we yahagurutse ava mu majyepfo ya Iran ari Uperesi, niho yarari. Kuro rero tumaze kuvuga ko Imana yamubwiye ko izamujya imbere ikamenagura inzugi z'imiringa. Tumvise yuko l'histoire profane, umunyamateka yitwa Herodote, amen, yaravuze ko Babuloni, amen, mbere yuko ifatwa na Kuro yari igoswe n'inkike. Ubwo hari inkike y'imbere n'inkike y'inyuma, bavuga l'enceinte extérieure. Inkike y'inyuma yari ifite inzugi cyangwa amarembo, inzugi z'imiringa ijana. Imana yavuze ko izamenagura mbere ya Kuro kugira ngo afate Babuloni. Mbere yuko afata Babuloni, amaze guhuza ingabo, Ubuperesi agahita bufata, sibyo? Bugahita buba ubwami bumwe. Yahise atangira gufata ibihugu ziriya za Afghanistan, mujya bumva yarazifashe. Uzbekistan yarayifashe, nimujya mubyumva amakuru, ndavuga amazina, ayo mazina. Biriya bihugu bya Asia Central yarabifashe. Aragenda ahantu ushaka kubabwira mumve neza, agera mu majyepfo ya Turkiya. Aho na Paulo arahavuga mu ngendo ze. Amen.
muri Asie Mineure. Ahageze agera ahitwa Lydia. Amen. Haleluya. Ageza ahitwa Lydia cyangwa Lydie muri Fransa. Lydie, iyo region ya Lydie niyo harimo na wa mugi uri mu nzandiko zandikiwe amatorero yo muri Aziya, mugi witwa Sarudi. Sarudi ni umwe mu migi yari ya Lydie. Kapitali rero icyo gihe yari iyo Sarudi nyine, Sard. Amen. Iyo Sard rero yari kapitali, yari umugi wuzuye ubutunzi bwinshi cyane cyane zahabu. Umwami witwaga Cresius. Cresius niwe yari umwami wa Lydie. Lydie ikaba ifite imigi myinshi harimo Sarudi. Muri Bibiliya hari Sarudi. Wandikire mareko y'ituro rya Sarudi. Uyu rero Cresius rero niwe wari umwami wa wandi wa Lydia. Kapitali ikaba Sarudi, yuzuyemo ubutunzi bwinshi cyane cyane za zahabu. Kuro amaze kuhagera, amaze kuhatsinda, wabibise, yasanze Sarudi yuzuye zahabu ziteye ubwoba. Ziteye ubwoba. Amen. Amateka aravuga ko yahasanze toni 950 za zahabu. Toni 950. Apa ni biro. Toni 950 za zahabu. None Imana yamubwiye iki muri wa murongo wa gatatu? Turagenda step by step. Nzaguha ubutunzi. Imana imuhaye zahabu z'icyo gihugu cyitwa Lydie, umugwa mukuru Sarudi. Mu butunzi yasanze avanyemo na zahabu toni 950. Ngaho rero Imana irasohoza ibyavuze. Ikaba yarabivuze imyaka 150 bitarabaho. Uyu Cresius yari afite igihugu kinini, za Simiruna zose niho zariri, Efeso niho iri. Uyu rero Cresius yari umwami afite ubutunzi bwinshi. Donc yategetse kuva mu mwaka yabayeho kuva muri 680 kugeza kuri 547 imbere ya Yesu. 680 547. Ariko yaje gutsindwa nande? Na Kuro. Nuko Imana yari yarabivuze. Amen. Kuro rero Imana imuha iki? Ubutunzi bwinshi abuvanye muri icyo gihugu cya Lydie. Rero Sardi yayitsinze, avanyemo ubutunzi bwinshi harimo zahabu. Amen. Nisubiye inyuma gato mu mwaka 550 mbere ya Yesu atsinze Abamede, arabigaruriye. Uratangira rero kwagukirwa, sibyo? Avuye muri Iran afashe Umede, avuye mu majyepfo ya Iran afashe Umede, noneho yubatse ingabo zikomeye. Amen. Hanyuma mu nyuma aratangira agenda afata ibihugu. Ubutunzi turabona ko Imana yagiye umuha bibuye ku bihugu yagiye afata. Yaragiye afata na Afghanistan mu mwaka wa 1860,
baje kuvumbura zahabu nyinshi cyane ku uruzi rwitwa Amudarya, yambutse yagiye gufata Afghanistan. Hari zahabu nyinshi basanze zari ziraho nyinshi, numva ko zambaye nyinshi kuza agenda zisiga mu nzira. Ariko mu bihugu byose yagiye afata, ariko cyane cyane iriya Babilone, kuko yari kapitali ikomeye cyane. Amen. Mu kuyifata rero murumva ko Imana yamuhaye kumenagura inzugi z'imiringa. Amen. Hanyuma afata Babiloni n'ubutunzi buri muri Babiloni. Mumenye ko ubutunzi buri muri Babiloni bwari bwinshi, kuko Babiloni yari yaranyaze amahanga, yararundanije ubutunzi muri yo. Amen. Mu mwaka 539 niwe yinjiye Babiloni, arayifata rero, arayifata. Ariko we umwihariko nuko atatsembaga abaturage n'abami, yarabagumizagaho kandi akubaha idini ryabo n'imyemerere yabo, hanyuma bagakomeza gusa kumwemera nk'umwami w'abami. Nyuma yise umwami w'abami, kwera hejuru y'abami benshi. Na niho yaje rero kurekura abayuda ngo basubire iwabo, bagiye kubaka inzu y'Imana yabo, ingoro y'Imana yabo. Haleluya. Ndiyo ndabaha amateka. Mu buryo abanyamateka bavuga ko ubwami bwa Kuro nibwo bwami bwa mbere bw'isi yose ibihugu yari yafashe bwagize ubumwe, kandi abantu bose badasangiye Imana zabo, badasangiye n'imico. Iyo bita Empire à vocation universelle. Kuro ni wa mbere wubatse ubwami mpuzamahanga. Amen. Niyo mu bayise Pax Persiana. Pax ni ukuvuga amahoro. Amen. Pax Romana ni amahoro y'Abaroma. Pax Persiana amahoro y'Abanyapersi. Amen. Haleluya. Hanyuma isi yari maze iminsi iri muri Pax Americana. Isi yari maze iminsi iri muri Pax Americana. Ariko birashoboka ko Kuro amaze kwiga gufata amahanga yose icyo gihe, sibyo? Ibihugu byose yamaze kuza n'ubutunzi nk'uko Imana yabivuze, birashoboka ko umutima we warishize hejuru, agishyira mu rwego bw'Imana, kuko ukuntu yapfuye birashoboka ko yarishize hejuru agashaka kuba nk'Imana, kubera ko yatsinzwe n'umugore. Yatsinze abami bakomeye, atsindwa n'umugore yitwa Tomiris. Tomiris yatekaga ibihugu byo mu misozi ahantu hato cyane. Amen. Haleluya. Yari umwamikazi w'abitwa Massaget, aruguru ya Turkiya hariya mu misozi, kuko bagiye kumushora w'intambara umudamu. Kuro urebe umwami w'abami, tuvuge gutyo. Hanyuma umwana w'umudamu arapfa, umwamikazi, kubera kuvanja umwana we. Abwira abantu be ingabo ze bakomere, baro bararwana n'umwami yigaruye isi yose, kandi bo nagahu gato ko mu misozi, ariko yaje kuhagwa Kuro. Uwo mwamikazi atega kuba muca umutwe, barawumuzanira. Ni gute arangira gutyo? Mumva nta kibazo? Kuko uriya Herodote aravuga ngo yafashwe na un orgueil surdimensionné, yarishize hejuru. Et Cyrus fut tué lors d'une bataille contre une tribu locale. Tribu gusa.
ntabwo ari na nation. Les Massagetes. Ngo selon l'historien grec nyine Hérodote, aravuga ngo la reine de cette tribu, Tomiris, umwamikazi w'abo bantu, perdit son fils dans la bataille. Atakaza abura umwana we muri urwo rugamba, ubwo nawe yari umusirikare. Elle aurait fait tremper la tête décapitée de l'empereur Cyrus dans un vase de sang. Yafashe umutwe wawushira mu ibase y'amaraso. None ntabwo yari kurangiza gutyo atari uko yishize hejuru, amaze kubona glory, yishize hejuru, iherezo ribi, ariko yari amaze gusohoza ibyo Imana yavuze. Murabizi kera mu kwimika mu papa icyo bamubwiraga, mugihe bamwambika iriya ngofero bayita gute? Mu kumwambika iriya ngofero hari amagambo bamubwiraga papa. Simvuga ubu mu mateka y'ubupapa, ntuzi ko umaze imyaka myinshi se? Amen. Kuva mu kinyejana cya 4 bitangira na Constantino le Grand, kinyejana cya 4 kugeza uyu munsi. Igihe bamwambi ukumwimika papa mushasha bamubwiraga amagambo arahuriye rero na Kuro. Rero babwira ngo sic transit gloria mundi, ni ukuvuga ngo ainsi finit la gloire du monde. Baramwambika avuga ngo rero umenye ko ubwiza bw'isi n'icyo rero cy'isi birashira, kugira ngo ntazishire hejuru, amenye ko azapfa. Ainsi finit la gloire du monde. Mwabyumvise? Uko niko bamubwiraga. Amen. Ainsi passe la gloire du monde. Sic transit gloria mundi. Sic transit gloria mundi. Sic transit gloria mundi. Ainsi passe la gloire du monde. Uriya rero Kuro ntabyo yigeze azirikana, amenye aho Imana yamuvanye. Mu kanuga gato Imana ikamugabiza amahanga, akadepuya amahanga, agafata ubutunzi bw'amahanga, akabiga ihangange, kugeza aho yita umwami w'abami cyangwa umwami mukuru, the great king. None agiye gupfa ku rugamba rw'amafuti, atarwana n'igihugu ahubwo arwana na tribu. Tribu nabuze icyo mu Kinyarwanda mwambwiko ari iki? N'umuryango. Kandi utekwa nande? N'umugore. Bakamuca umutwe. Murumva iherezo rye? Ntabwo yamenye rero ukuntu icyubahiro cy'isi kirangira. Iyo kidahesheje Imana cyubahiro. Niyo nyiri ibyubahiro byose. Imana niyo nyiri ibyubahiro byose. Imana niyo nyiri ibyubahiro byose. Haleluya. Nimuvuge muti sic transit gloria mundi. Dajye mubimenye ibyo. Amen. Ainsi passe la gloire du monde. Nzaguha ubutunzi buri mu mwijima n'ibintu bihishwe ahantu hiherereye, kugira ngo umenye ko ari njye Uwiteka uguhamagara mu izina ryawe, ari njyewe Mana ya Isirayeli. Amen. Amen. Reka dusoze kuri iki mbere ko dufata umwanya wo gusenga. Noneho ariho arigarura amahanga, noneho amaze gufata Lidi umugwa mukuru Sarudi, atwaye ubutunzi bwinshi, zahabu nyinshi. None yagarutse rero agezeho umwanya rero wo gufata Babylon. Twumvise ko uko yayifashe, ko yari ifite inzugi ijana ku nkike zayo. Imana yavuze ko izazimenagura, aratsinda. Amen. Haleluya. Twavuze ko iriya Lidi iba muri
Turkiya mu ruhande rw'iburasirazuba bwa Turkiya none, ahagana mu Burayi, sibyo? None Babuloni arayifata, yayivanyemo iki noneho? Yego amateka aravuga ko Babuloni yari yuzuyemo ubutunzi bwose bw'amahanga yose abami baho bagiye bafata, ariko cyane cyane turavuga Nebukadinezari. Imana ubwayo muri Yeremiya irahamya ubutunzi bwari muri Babuloni. Reka tubisome mbere ko dusenga. Yeremiya 51:13, Imana ubwayo irahamya ubutunzi bwari muri Babuloni, kandi kigiye naho Kuro yari ataravuka. Yewe utuye ku mazi menshi, wagwije ubutunzi bwinshi, iherezo ryawe rirageze, rihwanye n'uburakari bwawe. Amen. Umviriza, navuze 13. Toi qui habites près de grandes eaux et qui as d'immenses trésors, ta fin est venue, ta cupidité est à son terme. Imana yavuga Babylone. Igice 51 ni Babylone iravugwa. Ngo ifite ubutunzi bwinshi. Ubwo rero Kuro Imana yavuze ngo nzaguha ubutunzi maze kumenagura inzugi z'imiringa. Nzaguha ubutunzi buri mwijima. Il faut kusoma uko Imana yabivuze. Des richesses, des trésors cachés. 3. Nzaguha ubutunzi buri mu mwijima. Des richesses enfouies. N'ibintu bishwe ahantu hiherereye. Des richesses cachées, des trésors enfouis. Donc Imana rero yagiye imuyobora gufata ibyo bihugu, noneho ubutunzi bwabyo Kuro akabushikira. Kuko iri jambo rero ryarasojwe, murumva ko n'abanyamateka nka Herodoti barabihamye. Natwe rero mbere ko dusenga nitumenye ngo yahamagaye uyu Kuro, nubwo Kuro ari igicucu cya Kristo, ariko turafite icyo tuvana mu byanditswe byera. Ni ukuvuga ngo Imana yaraduhamagaye muri Kristo, iradusiga. Twamaze kubona ko twasizwe. Nimba twasizwe, twasigiwe iki? Twasigiwe yuko tukwiye guhindura amahanga yose abigishwa ba Yesu. None se uwo murimo uzawukora nta mikoro? None se kugira ngo Kuro akomere yarakeneye iki? Ubutunzi. Kuko akwiye kubaka igisirikare gikomeye kandi gikeneye ubushobozi. Imana rero niyo yamweretse ubutunzi aho buri. Natwe ntabwo dushobora gukorera Yesu Kristo ngo tuzuze inshingano zacu, amen, tudafite mikoro. Kandi Imana niyo izi ayo mikoro aho hari. Ko bavuze ngo amikoro yawo tanke itara kuyobora aho amikoro ari, ntushobora kubimenya. Ngo biri ahantu hiherereye, ahantu hahishwe. Ariko icyo tuziye nawe nuko ubwo butunzi burahari. Uriya Kuro no musano rya kera yageneshaga amaso. Abanzi be bari abantu. Twe abanzi bacu n'abadayimoni. Niyo batubuza kugera ku byo Imana yaduhamagariye ko tubigeramo kugira ngo tubikoreshe mu by'ubwami. Biriya birindizo by'ibyuma kuri twebwe ntabwo ari inzugi z'imiringa zigaragara. Twebwe ntabwo ari ibirindizo by'ibyuma bigaragara. Amen. Ni ikintu cyose cyitwa opposition. Les forces qui s'opposent. Turavuga opposition spirituelle. Ni imbaraga zose ziturwanya ngo ntituve aho turi. Kabone n'ubwo twahamagawe, kabone n'ubwo twasizwe, izo mbaraga z'abadayimoni nizo zubaka izo nzugi z'imiringa n'ibindizo by'ibyuma ngo nimurenga aha. We ntabwo uzarenga aha. Nimba uzaducika ukakomeza kuba mu gakiza gusa ku munota wa nyuma kugeza iyo uzava mu mubiri cyangwa Imana ivuze, ariko ugume wenyine, ugume mu kagereza kawe, ntuzarengaho. Faut pas que tu rayonnes loin, ntuzigere umurika kure.
wabizi mu isi y'umwuka hariho inzugi z'imiringa zifungizwe ibindizo by'ibyuma. Ninde uzazimenagura? Ninde uzaca kabiri ibyo birindizo by'ibyuma? Ni Yesu tujya imbere, nk'uko agiye imbere yakuru. Niyo mpamvu twavuze ngo kumenya abanzi natwe tukimenya muri we. Imana yahabwa icyubahiro. Ni ukuvuga ngo muri iyi saha ndiho ndavuga ubuzima bwawe hari imbaraga zibubloka kugira ngo ntugere aho Imana ishaka kugera. Niyo navuze ngo les forces spirituelles qui s'opposent à l'avancement ou à l'épanouissement ou à l'avancement ou à l'élargissement des enfants de Dieu. Hari imbaraga zirwanya abana b'Imana kugira ngo bagume aho bari, ntibazigere baguke ubwabo, babone uko bagura ubwami. Wabizi? Birasaba rero ko twinjira muri urwo rugamba rwo kumenya ko abo banzi bahari. Tukwiye kwanga icyo bita statu quo, ngo ibintu niko bimeze nta kundi tukwiye kumera. Tukwiye kubyanga mu izina rya Yesu. Amen. Waremewe kwaguka kugira ngo wagure ubwami. Amen. Izo mbaraga Yesu arazifite kandi akwiye kujya imbere y'itorero kugira ngo amenagure inzugi z'imiringa n'ibindizo by'ibyuma biciye hagati. Nibyo twisiki les forces spirituelles d'opposition. Hari spiritual forces zigugwanya ngo nuva aho uri, ubuzima bwawe bugume, nubwo utajya mu byaha uzajye mu ijuru nupfa, ariko nuzana impinduka. Agakiza ukagumane wenyine. Si byo gusa, ube no mu gakiza ariko kuzuye mwitotombo. Uwe mu gakiza kuzuyemo kwitotomba n'amaganya. Ouais. Donc pour nous rendre la vie difficile, kugira ngo accomplir ubuzima, icyambere ni prise de conscience. Amen. Prise de conscience, awareness. Reka ndangize kuri iki. Hariho master umubudiste. Muraza ababudiste bagira abadisciple. Hariho umumwane w'ubudiste afite abadisciple, abigishwa. Noneho baramubwira ati master, mwigisha, ati uzi ko bakunda kuba muri nature, mu misozi, mu bihugu bya Asia. Bavuga ati urabona ukuntu nature ari nziza, urabona ukuntu nature ari nziza, urabona ukuntu imisozi ibiki byose ari byiza. Bari baramwereka ukuntu ari byiza, baratangara. Ujya ugira umwanya wo gutangarira ibi? Ujya ugira umwanya wo gutangarira? Hari abantu binyurira gusa muri byo bakigendera. Nubwo urabyo rwari rwiza ntabyo wabona. Wamubwira ngo urabona ukuntu urabyo rwiza, reka ibyo ntabyo mbona, njye bifite ingorane. Noneho uriya abigishwa rero bereka rero uwo mwigisha wabo Budiste, umwana mu Budiste, ati urabona ukuntu ari byiza. Aravuga ngo ni byiza ibyo muvuze, ariko hari ikindi kirusha ibyiza ibyo, ngo ni ugutangara kwanyu kuri ibyo. Ese wabyumva? Sinzi ko mubyumva. Uvuga ngo awareness iri mu muntu, iyo prise de conscience ya the beauty of the nature, kutangarira iyo nature, bizana adoration ku yayiremye. Murumva ko yababwiye bati ni byiza ibyo muvuga, iyo nature ko ari nziza, ariko irushaho kuba nziza ni ugutangara kwanyu, ko bita bibajyana guhimbaza
wayiremye. Natwe rero kubimenya ibi byose ni byiza. Amen. Kumenya ko hari ubutunzi buhishe butegereje abana b'Imana kugira ngo bukorere ubwami bw'Imana. Kumenya yuko Yesu atujya imbere kugira ngo atugabize amahanga n'ubutunzi bw'amahanga. Kumenya yuko izo force spirituelle d'opposition, izo mbaraga z'abadayimoni ziturwanya, kumenya yuko utujya imbere aratubwira ngo mbagiye imbere mbagabize ayo mahanga, ariko ndabanza menagure inzugi z'imiringa n'ibindi zo by'ibyuma. Mu ijambo rimwe, ndabanza neshe abatware bayo mahanga mu isi y'umwuka, hanyuma mubone kwinjira. Amen. Ni byiza kubimenya. Ari gikuru ifuko muri wowe, amen, uba amazed, ukwiye kuba émerveillé kubona iby'Imana yadushize imbere, ariko tukabaho nk'ako bidahari. Ukwiye gutangara ko noneho wabivumbuye, ukwiye gutangara noneho ko wabimenye. Amen. Kubimenya ni kimwe, gutangara ko wabimenye hanyuma ugahita tu en prends possession, hanyuma ukabifata. Amen. Sinzi ko mubyumva ibyo. Amen. Wenda mbafashe n'ikindi kintu kimwe. Iyo bavuze dialectique ni ibintu biba bihabanye. Ariyo dialectique ya Platon, ni ukuvuga amagambo abiri, interuro ebyiri zigongana zihabanye. Ni ukuvuga ngo hari ikibazo, kuko ukuri ntikukwiye kuba kufite ibihanye. Iyo ni dialectique ya Platon. Ariyo dialectique y'umuntu yitwa Kant, ni ukuvuga ngo ni ibintu bigaragara ko bifite ukuri kandi atari ukuri, cyane cyane nibyo bita abasophisme, abasofiste. Ariyo dialectique yitwa Hegel, ni ukuvuga ngo ni interuro imwe igahita yinjira mu interuro bikaba ikintu kimwe. Ni ukuvuga iki? Umuntu anywa ibiyobyabwenge azi ko afite umudendezo. Nibyo sibyo? Iyo umuntu amaze kunywa ibiyobyabwenge yumva ari umuntu wamuje umudendezo, yumva ko afite freedom, ariko se ni freedom ahubwo ni imbata. Iyo ni dialectique bitwa, ni ukuvuga ngo un terme se renverse dans son contraire. Ni ukuvuga ngo azi yuko afite umudendezo ariko ni imbata. Uwo ni Hegel. Icyo nshaka kubwira rero ni dialectique witwa Marx. Marx aravuga iki? Mujya mu marxisme, sibyo? We aravuga ko, umviriza, nibyo nshaka kubabwira ngo mumenye ibito turi gana. Aravuga ngo we ni dialectique yitwa ya action réciproque. Uvuga iki? Aravuga ngo condition umuntu arimo mu buzima, condition muri mu mwanya, condition y'ubuzima, ubukene, ubukire, sibyo? Warize ntiwize, sibyo? Condition sociale urimo, classe sociale urimo, sibyo? Iyo niyo iguha ibyo utekereza. Umuntu atekereza bihwanye na condition ari. Cyo ni cyambere. Hanyuma ibitekerezo, amen, ibitekerezo birashobora guhindura condition sociale. Wabizi? Uvuga ngo prise de conscience, uvuga ngo ibyo utekereza ntabwo birenga condition urimo, ariko iyo condition urimo ishobora guhindurwa, amen, n'ibitekerezo iyo habaye awareness cyangwa prise de conscience. Wabizi? Ni ukuvuga ngo rero iri jambo ry'Imana ni ibitekerezo bivuye ahandi, ntabwo bikuvuyemo,
kuko utekereza uko kondisiyo yawe irimo, sibyo? Ariko Imana izanye ibitekerezo byayo, nibyo yita superstructure. Superstructure, superstructure ni ibitekerezo bivuye he? Hanze yawe. Amen. Hanyuma ibi kuri wowe ubuzima urimo ni infrastructure, ni infrastructure. Hariho infra na super. Rero ubuzima urimo uyu mwanya, nta kawunga, nta biki, ugahora n'umushiha, sibyo? Urakijijwe, hari wagira iby'Imana n'iby'inzozi, wagira ntibinabaho, wagira ngo ni ibintu bitumvikana, ibituma utumva gakiza. Amen. Kugira ngo winjire mu buzima Imana ishaka, nuko uri imbata ya infrastructure y'ubuzima urimo, abyita infrastructure. Ariko superstructure avuga ko ni ibitekerezo bivuye ahandi, apana kuri wowe. Ibyo bishobora kuza noneho bigakangura muri wowe, ugahita umenya ubuzima urimo ko atari bwo wagenewe. Wamara gukanguka gutyo, ziriya bitekerezo biri hejuru bishobora kukubatura, hanyuma ukava muri iyo kondisiyo. Uwo ni Karl Marx. Ariko twegera mu ijambo ry'Imana, Imana izanye ijambo ryayo, ariko idusanze dufite uko twimereye. Urumva? Iri jambo rero nirizana iki? Awareness, gukanguka. Bon, niko bimeze. Kumbe Kuro yavuye mu busa, kumbe Imana yaramugiye imbere, amateka agahamya ko yaje kuba Cyrus the Great. Amen. L'histoire profane, amateka agahamiriza ibi Bibiliya yavuze ataranabaho. Iyo Mana kandi niyimbwira nanjye muri Yesu ko yamamagaye, kandi ngo ingiye imbere iminsi yose kuzagira kumeruka. Uwasize Kuro niwe yansize, uwamuhamagaye niwe yampamagaye. Rero nanjye ashobora kumvana mu busa. Amen. Reka ndangize kuri iki. Hariho umuntu w'umunyabwenge yavuze amagambo, yaravuze ngo l'histoire n'est pas notre code. Uyu niwe igitekerezo cye gifite uruhare muri Revolution Française yabaye. Nuvuga ngo histoire n'est pas notre code. Nuvuga ngo amateka y'ubuzima bwawe ntabwo ari code yawe. Bivuga ngo ntabwo ari ryo hame y'ubuzima bwawe. Tuvuga ngo ntabwo yahinduka mu jambo rimwe. Ngo l'histoire, notre histoire personnelle n'est pas notre code. Bivuga ngo ntabwo turi code, ngo nta kundi byagenda no kuzara sibyo? Nta kundi. Satani hondagura kazima aheza ni mu ijuru. Wayumvise? Iyo code ntayo kwe kuyanga. Nta code ihari. Hariho superstructure y'ibitekerezo by'Imana, kugira ngo ubashe kumenya ko byose byahinduka. Ubu rero wamaze kubimenya, harabanza kuyo kurwanya n'imbaraga z'umwijima wembwa Satani. Kandi umvise ko Yesu yazinesheje ku bwawe, sibyo? Ikindi wamenye ko umuhamagaro wawe ni ukuba umuhamya wa Kristo mu mahanga. Amen. Kandi arabizi ko bikeneye amikoro, kandi amikoro ntabwo akubwira ngo ngeno yashaka Nyabugogo. We azayoborera ibirenge byawe mu kwizera n'umumvira kugeza aho aza kugeza muri ibyo bihishwe, ibyo birano hiherereye, kugira ngo amen bibashishe umwami kwesha icyubahiro mu buzima bwawe no kwimenyekanisha ku bandi binyuze mu buzima bwawe. Imana ishimwe. Dufate iminota 5 buri muntu wese agenda asengera ibi, hanyuma turongera duhure twese dusengera hamwe. Imana ishimwe. Iminota 5 wewe ufate usenge, nimba wizera ibi